stick to the old songs. Like a hello babe, fuzzy, or like you want to. Anyways, we're back on. Okay, look out my head. Good morning. Good morning, everyone. Kalau ke ufanga I ngahi talafa apa kota be, ok faya tu pambe ope. Kan ba atam ok ki faya mali ko ni. Ke atha ki faka mama. O faka tatau ka moe polo kalama ko ni oe ikuna community gifting sai Neu fuahu he polo kalama ko ni around January this year sai na huma ke polo kalama ko ni na huma I he ni I sene ni huma ki polo kalama pa sai ia he ki polo kalama he pea koi hu koi he polo kalama o te au whanoa e te hu he ki fo spot ta pea o kuia I leva u wahe whaka stage 1 2 3 and 4 pea I he wahe koe he stage 1 e te ki fo isea koni te au whanoa te wahe tolu ngeau. Ko te alhake koe ke stage 2 o wahe walu ngeau. Ko alhake koe ke stage 3 o wahe tolu wafi. Pa koe stage 4 o tahamanu. Sai. Taim koe nai lele mai mau ki polkalama koe ni na upeo hu he ni I sene. Pea sai ia he anga ai sistem ko ni ko o prokalama pa ko prokalama ko ni oku auti pe Ricky Fia like this o vai foi flower te huato pa ko fon vai foi flower e tu ku mai leva ko te huato foi flower ko foi to ko fitu I loto he moto ko flower pa ko ne fon pe ku tu ku mai leva a hingoa koe foi toko fitu boia ke te sen ke te peimeni de te au whanoa pena auti pehe a Ricky Fi o takitaha wha o pe I ene kato koe au poe taim Ricky Fi pe atu Sela Mele Sione taim Ricky Fi koko uke Ricky Fi ya hai takitaha sen pea lele mai pe ki polo kalama o vale pe asi ai mea koe koe tae whai toton Ayat ko time ko Ricky Fi. Kaya ha to tahe ko ke send Ricky Fi, Pena elo to mama ya to lahi time ko na kamata ke asma ko ta fai toton, Kono moni na elo to leva ai tenga ka memi pa ke hokot pe polo kalama ka ai ha foi akauni o ta na ki taha ki ai ha ai seniti pa ko time ko tana ki taha ai seniti ki ai o kuma o leva ko time pe Ricky Fi a te Ricky Fi o ko ke te fa fetaria ki sai lele mai ko e polo kalama na sai e me akotoa ako ye ni ihi o poto hono aya te ume a ihe flower kono ai ko ngawe lai ko ngawe kono whakalele ai polo kalama ko ni ngawe lai he kai ko te foi hau pe o le akai pau ke te hau kita ai u flower sen ki u kulupu tem ko fono ai pau ke ai u pot pe meni pa ko ngai skills ko ya o toton ke te hanga o ako hata mani I ka admini ke na tokoni ki ono fa hoko ngawe na on ki you ai na mau fu close one of them ko ku best friend me nusila but no best friend hen no for me boane na tokoni lahi au pito ke mau fai ko ni me akon ko ngawe ko flower ko ki fe fine ko me boane o yawe ko fo I angelo ata ek falala ko te hila hake pongpongi ko bos lau lotu kalasiatu pana e peheni leva
PC fo ka ko fa nga we tol ka ko taimi pe ko na feka ke takta ai ene flower ko taimi pe va he tala mai ko hu mai ai va he pe ko ela he nga we pe fe ko hu mai ai nga ko me le vai na tala ke ki to ta ko ni ko no fo meri po ani ko te sio ko ki ai fo I angelo pe fu falala pe ki ai he ko te hila hake ko pong ko lau ves folofola lau ves folofola pana fuanga lele pe mau feo ko to ta ko ni ke ngaue ke ngaue sai lele mai ko mau pol kalama te tok ilo ki mui ko na tila pa mo to ta ko ia mo no friend ko I nusila na o no I mai fo I ni mama no ko o whakalela e na ki kulupu, panai peheli. Ko ilonga koe kau toki. Ue mea koe toki, Koe toki koe ulo e a fi he si o habea. Sai. Pisi whakahe ngā we, ko mea peo tala kai. Taimpe rikifi tala mai, atomo rikifi. Peo ilo he kau mea mi pa kotoa. Nau tala nglewa ki ai. Ko mau whakau en hangai whaunga, e lawa ke toko nii ai u kulupu, o ku tuu aia tau pehe koe tuu o te ke fon mau whenga I ke tokon ka nau to nau whekao lewa ki ai okay sense of active homo ki kulupu sai te tau hiki mai ai usea o stage 1 I u kulupu koe o ku tuu ke tokoni ka nau tolu ke mau hanau koe he nau ki kulupu atu ki ai sai ko ku sio pe koe o ku whainga tā maki pa tau o te whaha fonu kai whekau ke taktaha pei no sea ko ngā kai awa ai ke afeki ai taim ko rikifi ai he ko taim ko hiki hake ai ngai foi sea ko stage 1 he sea motua mana tu most of them in our rikifi na I tu ai ka ko fie ma wen ko ke toko ni ai kakai ko eni koe ne si wesia I he ni ne nau almo rikifi ki mua sa ne whekau leo whahuhua te usea at ke na kulupu Pako kusio hiva pe koe oku whainga tāmaki koe oku lou koe ai le papa tang tauwhi. O te whai ha whakahuhu, whekau ke taktaha pei hono sea ki loto. Ko ngā ke taime riki whiu ke palo parema. Kua whuka ngā ue. Pako talangi pe ki ai. Ko taimi pe whonu, talamai riki whiu, O vale pe ku, talamai konu whonu sis. Pea hoko mai rikifi tu o tātolo. Hoko tau mawhiri pe whako pea rikifi ko whalala o ko wako mea lahi ko pea aku whai mea ko whalala noa ia ko toko taha ko niu ke ngā ue tala mai os mau sis ko mau ko hau pe atu rikifi ki mui koe whaka mui ko sio hifo o ku nou e sirini sai ko eke ko ki tala mai iyo os mau ko laka mai he kui ka ya me e puri I he por kalama ko eni ko pay ko receipt o ku pay receipt posi loto I he ukulupu sai na talange ki ai foi kulupu takitaha he kai te ke ave ha receipt a kulupu ke he o ave ki ha kulupu ke te ke posi pe a receipt o kulupu ko I he kulupu ko I he No gane pa anga hu mai ko ha uleva fasio. O ke ilo ya ai ko no skulu O ke na ilo ko makamio he mea ko pa anga ko te ha o pe o vakiri na nao ha ke mea ko to sio he receipt o ilo Ko ha o pe ko fakasio he kulupulu aki. Ko fu foi fatunga receipt tau pe e tahavalu I he kulupu ko o to ave pe ke kulupu ko. Ha no ai ko ke ha ke pehe o kaha receipt ka ke na ilo ten ko more pa anga ko te ha pe o vakiri o ilo ai pa anga ko mo sai ko ha ko fasio foi receipt tau pehe tahavalu kulupu ko tahavalu ko laka mai leva tanguto fika auti ai u total up ko pa anga ko na send mai ko ki account ko receipt ko foi flower taha Foi flower tau pe foi set flower ta ko foi set taha ua tol fanima.
O totonu ke iai ai tahamano faafe. Paanga tautole ko iai. Hawa cheki. O no ake faafe tupu. Ko ta et leva eke kiai. Ko fe faafe tupu ko ni o no ake paanga ko ni. Ko te whanau hau he ilonga taim ko te talanoa mo kakai loi, he? Ko ku eke atu pe ko ne pe, oh, mahalo ko me fa fon fonu ko pe. Ke fa fon fonu na o staff ko te fa fon fonu, he? Long, he? Kito ko taha ko ni, o ku lahang ene irifia de manavahe hono friend ko inusila. Kono friend ko inusila ko best friend pe o. Kako sio ke time ko kuya ko kuwa ai ulu he sio mata ki he paanga, he? Okay ke now ilo ko time ko mark around mo paanga. Once you come and check the receipt, everything's there. That's the evidence, he? Ko ha ko ma fo ke toton ke fa na rikifi. Ko aya ke rikif to tahatolu, he? Rikif is stage 3, stage 4. And I eke mai pe ki mo na talangi. O wa te fai ha fon ko paanga ko ne lepa he ke lava ai eia o stage 5, he? Tanai eke mai pa talangi. Tu gon he tai mini mo fika ia e paanga ko e totong mai. Lava katoa lava katoa ai u rikifi. Ko rikifi ko stage 5 for rikifi pe ta lava ai. Ko ho hono kuwa ko paanga ko os ela hai akauni, he? So you don't even know. Ko ni ko na pe hanga tonu mai ko individual, he? And now sea I got those receipt everything of my. Ko men ko na ila ko ne mark around. Hanga eia pe faka toko lahi mai ngai foi sea, he? Ko ma me fo ke ma receipt pa ke pe pe to hi mai ko foi sea hai. Pe I faka toko lahi mai eia pe ke kakata pa anga go ya, he? Ko ha cheki ko foi rikifi tu o tol fa moi ube o sia hok taimi ke ha o cheki, eh? Ko foi rikifi ko na aku cheki no age fa fetu. Rikifi ko hoko fitu afetu, eh? Te ai ko ke hok taimi ake ha cheki po ha le va fika. Laga ke kulupu cheki ka to e receipt ai ka pa o kai kia o tamano fa ai foi sete ta ha mo femahu ke io o mai o whakakate pe meni. Po ai ke peat ako mo kui. Kamata leva. Ko te sio ko ke toonga, ko fua kamata. Ko kore PSA kalasia tu. Ko taimi ko te sio ke bea ko toki. Ko toki. Ko ika ko toki. Ko ia algo nao kore. No la humano que fagalele ake na kikurupu. O si ko o me mina anima mano o toyo pe to ko. Me ale to ko tahena o ko fai ka kore o society he na to ko. E se ko ke atamai pa ko ke ilo ia pe ko mai paanga o faanga ke ha. He? Sai. Ha o ko ni atai ni ko rikifi. Ai ni faga muy na ke lava i ko na rikifi. Ko hua to talanoa whakalele ke whakifine mātua, he? Talanoa whakalele talanga uhinga ok no wai ko pei meni a kahana sai. Ko hingoa tahine vai ko kahana midbuan. Ko pei meni whakakatoa koe na omi me ai ok no paanga. So, find out pe ko fe paanga ko. Ka hau whako talanoa whakalele ko so mai ke whakifine mātua, he? Now, talanoa koe. Hake ko na ai lea ka pe ko kai pa. Ko ha ko ta no fralele ya tu pe ok na ke febe. Ia pe ha. Pohe talampite se la kasinga he. Kape ho nau elemento tapu au pita ai fralele tu ai ke na fi hu mai ko ai ke fi ai ko ke pe he. Ai ta imagino ko atamai, he? Faka matala pa faka fa ia ni na to ko ha le faka. Ko hau mo kuongoa ko mau whakalele ko mau polokala ma flower mau whakau ha fonga o mau whauwha ia he kakai he ke toko ni the rest of the people he and then we come up with the new update he ko new update ya ko toe mama angeia pe toe lahiang e rikifi ai he ai aku te hupe to la teau he ke te fai ha va stage 1 ko tu uta pe va stage 2 wa he
Pea e ilo peia e ni ihi ko ni ko o ko toko ni he. Ko ki falkunga kakai ko ni o aluhake pea ko fenga le ke tokon ka nautolo he. Si kakai tonga. Sai. Ki fefine mei sene ko ta e mahino faufaua he. De osi whakamatala i e mau chat group o sono kape nautolo he. Kape foke mahino ke atamai. Ko te sio ke nati koe ai ulu whamatala pe koe ke lava o hu, he? Pau talangi rewa sai. Koe mau nu update i, mau whakaukau i. Ko ki mau tol ko toa pe, na istaka ho mau usea i he ukulupu i stage 1. O ku willing e mau nu update i, ke mau pay refund ni atu, ho o fo i sea, instead of te au whanoa, te au ni manoa. Ka kua pau ke omi whakahuhu i he mau new update sai. Pau hau lewa, ke foi group chat ka nau kape hai e nau tolu, Koi whangaki kalas. Whamatalai, sai. Ko ki mau tolu ko toa pe, whakatau taha na e pe ka kato ho mo usea, o ko whakawhae ia mau tolu. Ko whemau, mau whemau ki tokon ka mau tolu, he kue sia a ngau e pangoni, i he tae mahino warikukua koe kahana mo ni fonga payment. Sai, nau talangi lewa. Message mai, o mai ho pay ID, ko ngā koe lele kone mau update, new update, e whenga lewa ke atu ha mou koini ke tokon ka mou tolu, Pea whai toko owai, nai message mai, Seke sio kai atamai koe kakai ko kuako, Whai toko owai, nai message mai o ha, o mai na pay ID tau, ave na koini, kamata, Ko lele atu na mau tolu, ko si ni ihi konu kau koen he mau nu update, I want to help them first, Pako whakatatari, ko ni toi ki o vai, I'll give them, sai. Nau whekau whaka nau tolu, ke nau message mai ka, O iai ai ki whewhine ai ko toro whi manu, Nai kau, ko ki me ai nai kau ko ke ai ki fute mai ko ke fie, tua mai koe kau i loto, Kape ho nau elemento i loto. Sai, nau whekau, mou tolu, na ke mau te Ricky Fee message mai o maha mou pay ID, ko ngā koe whainga maria pe mau nu update, I'll help you guys, atu ho mou seniti tokonia ta mou tolu, Pea message mai o ngawai koe, Kake message mai tahai mea koe, Te sio koe ke tae mahino koe talanoa, Ko ki mea koe, na ma raktau tutu mai loto he fo i chat kup koe nau kapte ki nau tolu, Ko fie tau sino, ka taim ko posi ai ta, o ke hatu hata hai fie ai ke fie tau sino, Huha ke mone tae mahino fie whirimis ko talangi ai, tuke lau whirimisia na hawhai ko posi au, ho fu fo i video telefua kau, tuku ia, Tuku o ai fie ai ke fie whirimis mai kau, he ko posi pe au ho fo video telefua kau, Kake ke te fie whai koe mea whirimis, Asi o ke tae mahino, tau talangi. I don't know, ka mau fie mau, ke mau tokoni atu, he ngau e pango nu hoko, o mai ai PID kau, ta atu ho mau seniti. O ngoua koe, nei os omi pau os ange na koini, koe? Kake omi ya, Laka hakeia ke training room a mau tol motu a, oh, you see how dumb she is? Post receipt mo ha, o pehe, o whemau ene Ricky Fee. Ko talangi nau pehe atu, ke hau, o seni mai a ho PID, Tama ea nai ke ne lau ea. Ke lau ka nai kikila hono a fi o riti, ai message nau tuku atu, Ko fie aika ke totua, ko sion ke vale kua fie totua mai kau, O ko lava pe o riti atu, ai mea kotoa, Ba te lava pe o riti, mo taaki mai ho video telefua kau, Sai. Ko pe atu. Ka koe ha uhinga o ku na ikai ke message mai tamai ya. Ko ai ke pehe ke mau te ato kole refund sio mai. Ko pau ke kole refund he ikai ko palo palema ako palo palema akahana, Kaka kai ho mo paanga osi pe tala ka he kai ke o ku ikai ke tuku ai hanu ai kakai to lahi ki kurup ko ni. Na tala mai ko na me ak fai ko whakatau good spoti. Ko e good spoti.
pe ya tu he kau me mi pa ai paanga. Kai ke sio na tole kana usea. He ko time pe ya te paanga. Ke flower, to ton sio tomata o ko sia hato sea. Kau me mi pene ni kalang ke pe pana toktana ke na we paanga. Ka fiu e ke atia pe ko fe ia ko na foi sea. Tal mai tal ko kakai. O fa nga pa nga ke me ke. Kai ke. Ko atunga toki ta ngau e te kai lava sio he pa nga. Sio ko pa nga hihingo ko ke lava ia o ai o fa ma o ke ai ki sai ko me ale vai koko. Pa ko mau talano ane po. Hu mai ko torofi mano. Posi ma risiti ta imagino, ta imagino o si talano ai ki mua to repeat everything all the time. Okay, peke imagino ya, Mahalo itok imagino time ko posi atoy hono fu video telefua, Mahalo itok imagino kono atamai, Ko fikao leva. Mo mahuke o kakahana ke ne fai hono pay out i motolu, ko ene palparema, Tuk pe kakai ko ni o ko toka ngai. Tuku pe ho ku wibi, Mo lele taha ke to ko di kinau to, Pa ko kakai ko ni ko o ko to ko ni ko na to pe na iloi, He ko ma new systemi. Sini me tonga na hu mai. Okay ke lava o ma o hatotongi ki time ko kuliah na funky extra sea. We are willing to help them out. Patok to le Harry Gift, Ko ma por kama to ko ni. Koe te whetakai koe mua kakai koe o ku kovi koe mea koe whakapaanga. Mahino alila ia. Mahino alila ia koe tai ngau e moe ilonga. Pea sai ki ori alila ia na ke pousi lau mea whakalotu ia. Wee! Kalasi koe hila hake. Koe pousi, ves fola koe pousi. Pa koe ke te ilo i pe koe pena ane la mo paanga pe ko ta imagino ta iloi ko me go te uno ke ki te iloi pe ko hange go fa status ki moa la kan ke te tau mo la yone he te tau mo kakai ta imagino hange go ki me ko torofi mano ai fa ka matala te ka ta imagino pe mo ai ko me go fe he ai go ke fe kafi o ai ke fe tu mai ko tala no atu Lele te hau he o te ke hau ko he whaki i ko ia ke ta whaki. Ai mea koe o ku mahino he taim ko tau talano ai ke mahino. Pea ne o stalatu pe. O ikai ke uloto, ke tuku mea koe ni ki he ope. Koe uhingana si awheki homo ki kulupu. Kai ke lava totongi no. O sai mau tori o ke mama tolo no ke whakalele ka mau mea no. Tako moa o ko fa ia he define gona mo no ni mama no ai o se no ni mama no ko moto ke yo pe o kore paanga ena mi so sai te define la ho kore paanga pa mo se le vai o si ko ni ko o se na ma va he foki ma va te fralele ma ki new update O kai ho mai te vine koi me no silang sige nati ko ulu. O te kore mai ki ang haseni ke totongi aki hono usea. Knowing o te kai peke hiti hono foi ulu e na hoko rikifitu o taha tolu i he paanga aikuna. O kuna toi ke sio ke ka mui o no fa vesta polo ka to pe ka mui ai O kuna toi ke yo mi pe koi ai ke ang hapa. Nasi. Kai fai to e fai ke kau toki. Me kau ta imagino, Fi mau pe ke ano kape. You know? Fi mau pe ke kape, fi mau pe ke mai ki fai to ano tului, kape. Ai ki foi ia na os kape, Ka ku tok hawe no hu mai ki heope. Ke whakamatala, E na ke loto au ke whakamatala ko inga he ke loto ke wesia ai na polo kalamba ke wesia to taha ko na yo ko fai me no. Ai paanga, Ko ia toro fi manu. Wai ki mea taha ko hai ki fefine. What's her name? Ivoni Tupo. Hahuinga nange message mai ai pa ke toi poloka mai. Ka mea ku poloka ai. Ka ke tu mai ke tatala no ke mahino, Ko mo mai pe o hu ka poloka lama.
kulupu flower, o hai iko ave ke kulupu, it's your responsibility, ke alo whakafo, not me. Mahino? Ko al kiai o gaho nima ke al toileti pa ospa wipe. You're not coming there for me to come and wipe you. Mahino? Ai atamai ke mahino, o kute lava e lue ko ki bathroom. Ko te whetakai ko ni koe mo kau. Hei, ilo ko hanu whakalea. Hanu whakalea ka las koe ni. Si. Koe ai, koe mau update. Nai to kamata mau nu update he atahaua ko ni o November. Mako tu ni main tu ono ni mau rikifi. Pek pehen. Tu utape o rikifi wafe. Na mau stage 1 di he polo kalama motu ana e tolungia. Stage 2 he polo kalama motu ana e balungia. Fataha ia o tahafe te au. Keilakang pe ki polo kalama ko ni mau nu update. O kute hupe o totong e te panga te au. Pako ete. Kake te vahe kita he stage 1. Stage 2 pe. Kako tempo te vahe ko stage 2 o kute tu utape o wafe. Sio? Tau pehe ko polo kalama motu ae. Valungeau, mo tolungeau tafeteau. Wafe le vai a new update. That's $900 difference. That's a big difference. Kako hinga hau ko ofara matala. Kako ko ofara molemola ke to taha ko na fai me no yo ngoa ko ni. I have to come up here and explain my side. I have to do that. Ki polokalama ko ni ko ai tafaaki ko taha ko okui ko vai manava ko ni ko ikuna pea ok mau alpio fakatatau pa mo e mau hingoa ikuna mea kotoa so I already told everyone ko ki mo tolu i he polokalama ikuna na ya ha mo usea i he stage 1 na estaka ha mo kulupu mo tangu to ai pe ikai ke lava. Bring it in, o mau willing ke mau hanga o tokoni mau tolu i have new update te mau lava o refund ya toki foi sea ko na te whanoa te mau lava o refund ya te ni manoa o va aki ki foi tola hango full time go refund ya tuai te lava leva iu se niti ko ya come in o pai ha o new spot tola te aupe wafe va ve angeni ko osi pegae rikifi panga wafe out to ki foi sea ko humai va ve abit pa bahal ilo pen ko kamata ko e mau ki new update ko ni na foi to go na humai mo na tax Spotify noa o ilo e na wa he dai mini ai osi ko to ta o osi out e rikifi ki ai ta manofa that's how fast this new update is pea ok mau lava leva o tokoni ke si kainga kon koi tonga mau lava tokoni lai ke si kainga kon i tonga pea especially at time kon frafone flower ko ke hana extra dollar to help to put extra spot to fill up the flowers we are stepping up to help them to pay all those spots but to le hana rikifi ko mau pol kalama new update dia o whakatatau pea mo pol kalama ko ni ai kuna community gifting Bako kore whakamole at ki toko taha ko ia na esi. Oh, e ongo foi tengange koe o no mea e ni mamano tupu. Ke whakalele aki e na flower he kuhu mai o whakamatala e ni kua pau ke hau o whakamatala ke clear my side ilo iau o ko ngā weua ngā we tolu pa o te e iai ka ea ha mea whakapaanga ia e maheu kai toki o mai whanki ka kai ta e ngā ue ta e poto he lau taha ki o mai ke kāka i mai au whakaao ngai e ku whalala ki a koe he e ku sio atu ki he lau lotu kalasi ke he
Pea falala pa pehe ko mau ho mo pe meni ato mo he na pe me pe Ricky pe fatongai bete ngena Ricky fi faka hiri aho pe Nea mo ku pisi ka ku pa pe ke ilo tem ko no ai pe meni pa pe ke ilo ka me eta ilo ko hale batangu to sio fiatu ai me ko na no ko au ko natula ko fe fine ofa fe fine fi tokoni o ka pa o ko afford ke tokoni mo ofa ta ka pa he ke afford ke tokoni mo ofa I'll find out a way to la ka kai me tonga o na ko le tokoni me ka tia o mo ilo ko singolo o ke ka mo tu ke si tokoni mai ke tokoni ki ta ko toa ka koeni ko fonga pe ko fa anga ke kakai ko itonga mo o mi hamo me afakatonga ke fakatau he fele o fanga friend online ni aku te ko tamani o kuna i Amerika i Murini ko ku pose ke pe ako na hamtake na tole me ako bana hak friend ina ne ai ni kita avala sio te ke lava ha minite to no e pose os fakatau ta avala ko ya na waftong ya ko yo ko kore tuai mo tolu ko itonga o mo kore mai ke tokoni at ka mo tolu don't expect o ka paanga ke pehe ke foi to pe ko atu ke totongi ake ha me ha no I don't have that kind of money but I have friends I have a lot of friends online that willing to help out ko now willing to help out o kapau take a step in by you have to do something don't expect that if we help ori fu mai ho kore pa ke pehe wait for sela ke alo no I can't do that you have to do something you have to do your part ko pa pe ke al o ai mai haki imea o mai ke tu ak fakata ko to kon ko fai o fele haku u friend online ya aku I know them o na sai ia u me fakatonga fangita avala me ko posa ke pe os aveya ko ya o ke hak tanu ngapa anga but go out ka me go afford ke to ke help out pe ko alo ngawe tolu pe ok falala ya he me afaka ai ndia ke ai fanga ki o mai mo ya we ta ya ko ta ngawe pate to fanga no forever o mama to atame te sio oh yeah she's not working but the thing is now ko before you go nga ko fala no ya ko hila ha ke ko ngongo he la folo he pong aya aku toton ke tau to fele aka la folo ka mone la folo ko fumai ko hange ha folo isipi ka ko loto hange ha toilet firma we ke ope fai me ko fala la no ia ko kuki tokoni atuia fakama ala kita faaki kon ai kuna community gifting ko mau nu update ko ni o ko fa mandala I public because I don't want anyone to copy our system because this is a really good system bako ai pa ki foi kulupu avega ka me mi pa ina pe na to ria to Ricky fi ai ko Ricky fi ko to ma fenga ile ke Ricky fi foi grupo eu a weekend aya ko foi tamano fa fe out e foi Ricky fi ko tope ko foi to ko fitu e te na taki wa sai o ga ni I o ko ma to ko ni ai ke na tolu ke no fa fonu e na u funky flower especially ni I ko tonga o ko ma step in level to help them out fa fonu ka to level Ricky fi mo se ke fa ke ofa boy faka otua e mau ki por kalama o mau to ni e kakai ko fangata ya but o we ke ha more fu pe ko and expect us to give you everything no you have to do your part po pe ta wa ko pe ke ta fa ta ki fa to ia ko ya o ko ate kole faka mole ke to taha ko ni ko na o yo ngo wa ko ni o no me yai hekula hekau ke atu public ni I have to
to clear my part, ka outside, Pea ko hanga whaka o tuku ai kau me mi ba whai te riha peki nau tō, Ka mo fe al ki ai sai, mo fe ha, fe al ake koe mea kolo peke maa tau koini, Koe ki kau me mi pene ni, ta mai, o nau fie hu mai nau tolu ka o sta ofia toko taha koe inu sila, ke ue toi al takai horo. Mo si e whakatiki tato ai, no whakavesta polo. Pe koe te ta ofia kakai e nau fe al ake maa nau paanga pe koe ha, Talu e ku hu mai ke ki polo kalama ko e ni, I Januari mahal pe o February last year. Ika mai tauni pe ke lele mai pe. Kai palo pale ba koe hu koe ai kau ha, kau tai fai totonu, So lele mai pe fok mai auti pe Ricky Fi, fakala te koe a pe taimi koe kaha ase Ricky Fi. Te pe pe kono kaha ase Ricky Fi. Koe taimi a koe oku totonu ke peia Ricky Fi to taha koe ke peia. Kana e lava pe whakaloto lahi mai tunga kau me mi pa ke mau hanga tana ke paanga ai akau ne taha ke taimpe Ricky Fi. And that was good, Na mo si ope motor ke taimpe Ricky Fi ko pose Ricky Fi, Pe teu i ngā ue, pe teu i whē. Ko ne ngone mai pe a kahana tamai. Ko smawa te pe meni. Te fu falala fok pa ko busy ko hape koe ai pe meni. Kute falala, kute kohu o pehe, o ku whai toton, Tā koe mea koe paanga mo oni, mea koe paanga mo tangata, koe mea whakahala-hala, koe mea e toki halai ha tangata, I he mea koe paanga, pea mo tangata, Kai ke, tau sio le vai, o te tau toe whaatui ki he kau malanga, whakalotu koe he online ni, o te tau whaafalala no e he koe ni au wala tui fulufulu isipi mai pena tolta koe peki te te lau whakamatala, Ta koe ai e Dorothy Mano, ai ke mahinoi e mea koe nau talatu, Pakapau lau ke mahinoi, tungi au ka pui ke mo tau aki tau homo ulu fulahe mo nati he ti tai mahinoi, Koe ko atuai mo tolu na mo hu I he ikuna community gifting na staka ho mo sea I he ukulupu ko ya come in bring ho mo stage 1 o ko mau new update we are willing to help you out Be como mebe fai tuku mai I he messenger but te edle ba ko ki he kulupu o ku Ia e kulai via no whakamatala I koe ai whakaiki ki koe o e new update Pakaglo whanongo ai. If you have any question, message me, Ka koe tue tai mini, mo tolu kotoa pe kau me mipa I he kulupu ENC. Whakakata tau pe meni ka tau Ricky Fi he weekend, Ka tau hokot lewa ke kulupu fo so koe ki whakamala pe ia. Whikau aki pa mo e new update ai ikuna community gifting Pea mo e tuunga aku whehapekaki ai ni ihi toko lahi Ka koe mebe usai ai o soka mawahei ki nau tolu ka tau lue tau to Koe ai message me and I'll post the link of our new group Mo alaka whanongo ke e kulaivi ke update ko ia Any question message me Kau alo teu appointment. Offer everyone,